Matamgi Manipuri Wari channel asibu tambiriba kwai pumnamakpo taram nokjeri. Ngasisu mahausangom Panthunggi Wangmada mapal suba tangkak amok puutuna lagjeri. Mayam punna taminarasi. The first time I met you, it wasn't love at first sight. My love for you formed gradually. Your personality, your voice, your hair, your eyes, your humor, the way you look, away and smile. Gradually, it all came clear to me. You were exactly what I was looking for. Isang rambukri mapal na layriba waiting seat to the lip na majina wahay karasoli. Aduga nung madya mo kulaga lang basanari. Angang madya na pukrida nung lang bisana bagumni mana daurido. Wakal da kali. Lagdine, masinupise. Active service at ilayimbo ay nakiwawang agdida. Inunghing nung siradana. Rentol king lagpagi makolduda among kasilang gitaramba nung madyado magkunapay sili. Hello? Hello, sir. Asam na press conference ama kudak na silag na yawda ba yada ba ay lagpaya datan layri. Waraw biroy sir. Hayang sang batadi hayang way na chatrasi. Hoy, kasyo kay di. Ay budi nang nasang mamadam na damhayro. Yam na ngay sir, tamjaragi. Sangram na pungyang bada ahong makay taramle. Ngasay dagi hierarchy pung dadri ba yoy janin eh. Double na layram malayra ka ma hangdok na yengloy. Life is like a book. Some chapters are sad, some chapters are happy, and some are exciting. But if you never turn the page, you will never know what the next chapter has it. Karamba layra kinuhay do na kabaring itawring ngay da Lucy makuda ka panipay do na Chili, chapure. Lilingon thorok do na ay thak rasayda nangadam tao. Tao se, sinanang gini. Thank you. Wajo Mrs. Lakpagi makoldo da kanano hayna chatram na jangli. 3 Idiots Grove, Januna. Karamba na hay sir. Nahanay na hay mamido, wasay ko'y dalang ami ba? Kay no wariyam hangami. Maduno pa do, tasang nalilipa misala. Mani. Ado picnic kito sa kram ni. Kaidaw ngayon no. Kaming Saturday sa tatawar say. Yay niya, ay di ready ni. Dahil yung galag to ni ko. Ado ako yung masaglan po di tarog di. Kaidaw dyan na. Sanglam mo yay. Madi station da nubagon da karam. Isang hayay da na mukfuraman ni. Kizaban na. Message ang galilay da karim na bahay bakang ni. Hafyatang param lang ga good night giraffe. And paya haram na do na taram na ga phono table na thamkri. Lele Lucy doon sinda na. Lucy, exam di kaya mwale. Karawali da. Ima babalay tina ningka na matang nuko. Miyay bay ko'y kuding mau. Asi bagi minayin hay na rim ni. Makoy na dyan pa mafam do da. Iko'y sunong madi soy na dyan ka doy ni. Hawkra. Hello hay bayari. Ato na layrik da puning dyan do na. Afaba, matigjabi mo na ba honang gadang niko? Hoy, ay sukang nga Jelly. Jelly na ko'y gidamang doon namin ba mayam sir. Ima ba baliram na baso, asum na ko'y bumahay masangtaman mangam na. Basang giso, awat pala hindi. Biki sa boarding na tambiri. Jelly gilaman day, handang mapoksida, masang mangam na roy dong ni. Class 11 na tamliwi anggang na, punsigawa nung ay kayanda, lanting na bagong. Awa na masakang ba, laman giwafan putorok pasida, Lilido, mabong ng penje. Lili na class 11 tam ngay matamdadi, awano ngay ka na mapunsigi, mamalkang banati. Nadompok pinihay do na, mamanaming gitabag siyo do na mga jaraso, magimaning tungdo na talang kibadi. Ado mga si, manaw ng pinga, mga ka na masurang ka, matanda ikay jaragli. Ado main hay no, ang na laman giwapal lada na, chay lang ni ko. Matang manaw hay no ko, laman sing kaya di, layar ka na ba? Matigdraba mi mo na buhano. Ato na higidi ajare. Lilido haifit kanogli. Lisi sa umhay do na mga kanomli. Lusi makataragli. Jilia, uam tanggi na. Hango. Song ko. Hayo ni kaino. Jili say napakoy bra. Lili haifit ngagjane. Gari kong gadaba no kangdi. Makeup to the Lushina. Asi kumuhang di mangon hanglakan ni hay bade tazaki dabani. Makeup to the tomten na yes madam haydo na saluta wodo mamitaw ragli. Asok ko'y masi nupa na hangi wafam
Kanagumba mana palakpa madamda mayramagi maithong natana atopa lamlanba magi wakhala leitabani aduga ngasina karino mabab tajadre mathana mamit kamli gan lagnaba hotnajre koide kadarage nahan chilina high school da thilamaga jatkraba matungda nupa mainak talangtunane nang nupani haiba lilei do nokli phagi da boiramganida thaina nangi classmate ne hai nang wem pamjaba hawjina nanga kuini hai matungda hairadine chilina pharaga lokap tu thangani hai ko asing beiro o hoi haige wal clock to pung 10 tabagi makol haurakle thank tumna tawrsi hayeng su college adoiramni chalo tumro chalo amje jalangi jano thakuloi hauruko good night Lily tum thaba yade phamung de hipre haiba khagni wakhal kaya khalli ningsanglakli haukiwa wari ama mairabagi office tani Lily na changake yes come kanano haiduna nong khala e bem nang de kana galaiba Lily shawi ba kaidoni kaigino ba nang na samni pising sebo manang de koksung kosinuna irang toise I am songni ko Mairama nuksi kadai sausi kadai magi rumduda Lily na nganglibado mapangni mina taradri haiduna mangang thangatto ni yengli tapna ngangobe mapana milei napisingdo maramle me kausaleni thabak phajana dawna bai chaibani adu kadarage adosho one by one kausalina tro makhoi pulapuna kausinbadi kari kai masak suloina phajai napisingdo irang tawri na tro nang nungtigine sumain to boiramni ai khangiba ai laktradi khangai ne kapning magi manap ka chung khali mairaba nok sanok ningli kari hai ka dabano khangdri bem CCTV leine nangba kari ekting no dai ba leiga leisanu ai ngasai dagi mapan phamba da CCTV da ubirak bro ai buna jaga pa yade haina thamme aduga moibana ai gi mangda lena gi mata go mathang chukhan bana dro nang jangak padi kanana thingi ba staff to pasina nang nangai ko hai Mairaba gyan tari ihe ngasai ngang nupi maja janga ki hai habado nangoi re Mairaba do mananga painduna mamit khosen dun hairi sorry babe aduna yaro adodi horen de milk thalakadam ai chale saroga thoi ni tawring ngai do da thongjin ma khong sujili as masi Mairaba do pakat pai kai boy jonselakli soprebe sokte chale mapan ge anak pada phamliba staff kharana yengnarakpadoda haifit mairambado ikairap tawri message lakpagi makholduna Lily du gen lakli aso thengna pasira kanano message tharakli se haiduna WhatsApp chat jangdune yengli one message advocate sir good night Lily wakal karino masinu pasina message pangta tharai se haina khale sentawram langa reply piramdana adum tup thakre hospital dani sangram mamangi cabin da famnambadagi hawatuna rengning thina chanana thamliba mingsal sangdudagi roma hangdoktuna file masale postmortem tawbagi report ngaktoina tawi name Dhananjoy age 45 address Pangai causes of death bitten by hard object at head before accident time of death nearly 5 to 7 p.m. Memcha changlak laduna hai kayeng inu nei sana postmortem gi report amangeng bani Dhananjoy hai se khangroi ma kananu nei Dhananjoy hai ba mama na postmortem tawri manu pasi asugya mami ma'am sibo imani karamna khangne sangram che da lairamni ba jaga do da mugep sinduna mama gi nakta chokri ma chingsanduna phamnakli Macena pidagi man haina angang gomna gejai mamana silai kidraba mapurai baduga masagai fit manai haiduna karan thudok hendok na luna tawri ayungan ta sida sana nang busida kaido bula inone mama Mr. Wailak bani ngarang sa gahan chaw imdhalakte adu di video call thorok yandro video call ditale mama se real life da oningba haiduna mamangi khajai da sekle Memcha machangi makut kan thoktuna thadone he masingang sidi Agas calling kainung ja nangano kari pise ke haino kuigino ise han hairo ne adu gairake
yu box am leibige singlabo natu da lehelo thame as ngai khoi Ricky gi address to engon lei hai ga dawni asingwira ko dai no mafam khanglabo hawjik sel selo wajib da thakrabani nathan chalo akhoi ringam jadri sangram na whatsapp message ta changdana yengli aduga hairakli mama jalagi kaida nu ne jale kon hairage bye apam nung sikhena basi karino hangbaya bawa hangsingi marakta masi masomadi kharana fongdogli phajaba khudingma pam haiduna so apamba khudingbo nungsibadi chomde kanaguma kharan haidi posak amabo imida uraba matongda apama poklaba nungsiba phawrei adabu amo kanaguma kharanadi nungsibaga apamba kasi chakmanana chakminagadabani haiduna wakum pibasu yawnari atopa anongba top model gi 4-wheelers leiri adubu nongmata hanayinglode black color gi Royal Enfield ado yam pamjana thamoi mayik sengna khoidana leikiba mali tabak jotba kode madu thauradi mai pakloidabagom ngasi somong thauduna langli Ricky na tharakpa address to da hanghangduna changlagli lerak manong khara changbagomna tawi misu kaya chatpa ode ayuk oibana rakhangde thongala gari edu khamlamnaga sumangda leptuna kauri mi leibro yumsibu mi leibro Ricky leibro nupi ma thoraktuna kana sangramna yumsibu Ricky hoige oh mani kakhalo yani deima malayadi amta gauthok biroba nupi do imungda changkri School pakanga bagi film da daboni na majaru thiba chatpada ahong majaru thengnak padumaida idawri ki thorok tanaba ko kana warabano bai aine niksanglimba nongmadonga itaw moirabaga DM college da thangnaduna thangmaibana coffee thakmina kibado Ricky nokladuna niksingi adude show itaw haina gaujoba darene kakhalo kenu dawle flay do ba yani ka khalak treso ai da wam khak hangning duna lakpani Ricky hairap chungnaba faudi kariwa phekdang hoida itaw mirabagi matangdani manungna wari saba nungai roi angang singnai manina haiduna Ricky ga sangram gado thongal wangmada thoragle sangramna itaw miraba lekidra haibadi aisu pautari adubu karamna kari dawduna lekidabana haibadodi aina khangnise yam nungaidaba thakdokse ida ngasi phauso bai mairabada ai kawba ngamdri Delhi dagi halakpada mayum yoba nangdana lambi accident thoktana lekidabani Ricky waduda sangramna idawna lan lawgadra aigise khitang mudi personal oiri haibade mairabagi life story shei matekam tangoriso haibade liliga khangnarakpagi matangda khangningduna tawbani Ricky ngah khalle nongmatang thengnaba mamana basida magi makhot oi thangbagomna lepirama mairabagi matangda diuraga kari thokadawri nupasina tasingna mairabagi wari khanglibra natraga mangonda karimnaribra mairabana hairambadi phajana loinaba mamana banate Delhi da naiminabaduda khangnakibani haina palambani sangramsa apangma minate kodakte hekta mimagi punsi wari Leningoi haiba khanglibani madumangna sumahagna kamda ngangda khanabagi matam piri khanba yaba khallaba matungda lili palakpadoda Ricky do haifa chingnaba phawre sangramna Delhi si pamira khandona natraga kari mari lainabano khandona hanglakli lili di kaman khangino madam Lilingi mamale kidabagi case adogi lawyer do ai samagni Ricky bab tari haiba go mangak nomli Mairabana lili uba haurakpa numittagi samathang januna lengbada libaduga chapmanana lirakli wari makhadone Mairaba Delhi da leiri hayeng thorakani haiba numitdone hawjikta sofin hanglapani babagi so furit ama yengbire aigidi haima nangidi kawarmi Manipur da leirasi kaino nangni bisal yam pamjadaine thaipe aduni nangna prosperaga ngairama haido Edi ngaram moiba adudi edi kanana ngaram doiba natuna ngahalo nanga office ki staff ko ning kai biyam lai daine
Yam pena Lily na hirak pani. Koning kay magal. Nang diloy na uramina ay faw kang de. Investigation tawin ni Aiso. Is. Kasi di police oy dungay di training hawar ba? Oh. Bam. Kay no. Pasin ako mo. Katawag How? Hayang di nangoy na nung siya hayang ni ko. Hayang hay dun Ado na hing chupa dumdaba dun rehearsal daw dun Nagsiba na ay gibimsi. Hayang pungani makayda tamo din enjoy ka airport na ngayon mo ko. Ay na ngay dudi ka na ngay sino hayang kira. Office kimina. Nang ko. Nungalak po dalilido jod ki hay dun na lo shili. Ado po weather nung ngay di flight to delay or ni hay dun na ani makadi or kadabado pung mga natong labayay. Ado na lilido yawra no hay dun na mayrawa na kangan laki. Ningtamta karajang nagpamatam ko uy ba na Empal Airport Europe da mambahaw de. Mayrawa lang sa matching dun na thoragli dananjoy na. Inaw, yawra na. Kaday, begdoy paige. Aufta mo, yani da, gari di kaday no. Dananjoy makot teli. Do, asa kami. Dili da di, adam sahuri tamo. Sida di ingba bahawrami. Mayrawa na gari dong na hirak pa ni. Dananjoy na. Mani, ing bahawri. Handa kining tamta si dana kamdaw doy no kang di. Mamang jahe da gihena amuka inga da baman sila ito isi. Mayrawa phone da putok to na BM thaba number do da dial daw sili. Yoro aba. Yam di yong di. Nang di ka dormi na. Kasyo daw di. Nang ngaram ba ni. Yes, asing wira. O hay ba? Hawju po pagi daw hidra. Ay sukangi. Rehearsal di lora ba? Lili do nokli, kumdi. Mayrawa sunokla do na amuka sa makadarag ni. Hayang sabayari ko ay dahay sini. Ngasigdi po taro. Hayang pung tarandalo sila mo ay lawalaki. Ahoy, ado horen yung maro kahayro. Yumyaw wadam tenglan ni daw wadi. Lami karaso na daw na Kana na doy no, napira. Napinatida. Imana ba ni? Hayang gisita mo. Potaro ko. Hayang dulang pukaw na. Hay. Mayrawa thoro ka ni hay ba di ay sukangi. Adobo magi flight delayed oy ba do di ay sukangi rin. Numidang pong maparam dawa do ay da yawrabra hangin na call daw. Adobo switch off hiraki. Ngahaglar ka Facebook da dupa ni accidental ay kitry do na post hagalag pa mauki. I should not daw. Pazana yung silo di. Miko pa magkanada na tumtin na call daw do na mayamba da. Accident ay hay do na kapto na pautam lai. Jingna ba chama kaloy na kasagi posa da amuk hangtok to na yingli. Makada tharami. Like kita ba miyushing do di mayrawa lawang dananjoy hay do na. Napawang jara so miko pa da. Ayang kita magtadi. Mittagi pitara kano hay bangam kiti. Picture do di payiksing no oji. Amamamarag do iba na kari do sumagsalwi na kaya ba mali. Kadag do da accident mafam do da jali. Adobo, anak po polisin na postmortem kita magpuri hay do na hospital naman da jali. Karamba hospital no. Sangram na maragtat do na hangnak pa ni. Ado da yung syukang di. Private oy kiba na hospital do. Hospital do gi aming nadraga mafam do di kangbra. At hing baying moy ba na madamag tining sindri. Ado ba na siyang kanba da hospital da. Inong nori. Hay ba tiling kalagpag kuidra ba mali. Sangramana nga sayong da postmortem daw wagi urakli ba dananjoy ka po da marang pagi driver ka maming mana ba sida jig na ba fauri. Driver do ka itaw marama ka postmortem daw minakiba hospital do di manabra. Riki kari ng singlak panaw kang di kay gumama wakalalag pagom sangram na saron tog do na yung nagli.